I pozdrav svima ljudi i dobar dan, dobrodošli na kanal Hrvatski klešeri. Ja sam Ivan, a sa nama će snimati Noa, ali njega sad trenutno nema. Snimat će poslije. Ja i Noa ćemo snimati Clash Royale, Clash Clans kao što sada vidite. I snimat ćemo i Minecraft poslije, a kad budemo imali negdje oko 500 suba, budemo snimali i sa facecamom i budemo i dosta live-ova zajedno, a budemo i odvojeno videe. Pa sam ja sad posebno, a i Noa će malo kasnije snimiti isto poseban video, pa ćemo par videa zajedno. Snimat ćemo i vani malo neke challenge i tako. Ja sam u Clash of Clansu Town Hall 7 Max, uskoro ću ići na Town Hall 8, a Noa je Town Hall 8 Max i uskoro će na 9. I naravno u Clash Royale ja sam Town Hall 10, Arena 10, a nismo ništa, nijedan account kupili, ništa, sve smo igrali malo duže vrijeme i Noa isto Town Hall 7 i to bi bilo to za video. Molim vas da se subscribe-ujete i lajkujte video i bye bye!